Eh bien, bonjour et bienvenue à suivre ce programme de la synergie des médias pour l'Union de forces, SIMOUF, en sigle, Maison de la Presse, prêt à vous présenter les activités que nous avons réalisées pendant ces mois. Pendant ces mois, nous avons, côté programmatique, réalisé des émissions débat public, des magazines, des spots, des sketchs, et le tout enveloppé dans les activités menées dans les cadres d'amélioration de la gouvernance locale, la cohésion sociale et la participation citoyenne. Un programme que je rappelle est financé par la coopération suisse DDC. Pendant ces mois, sur le côté débat public, nous avons réalisé 3 débats publics au niveau du territoire, c'est-à-dire de la Pleune. À Luberizi, c'était sur la thématique conflit entre éleveurs et agriculteurs, c'est-à-dire à qui profite la terre et comment les autorités peuvent rendre justice et gérer de manière équitable la question des ressources que possède la population là-bas au niveau de Luberizi. Donc nous avons été là, nous avons produit cette émission et je devrais d'ailleurs rappeler qu'à Luberizi, ces problèmes est vraiment permanent et depuis longtemps, nous avons compris. Jambo na karibu kwenye mdahala huu au kwenye kipindi hiki kilichoandaliwa na shirika la SIMUF ambayo inakuwa ni umoja wa redio za Uvira, Fizi na Mwenga ambayo inakuwa ikishirikiana na redio wanamemba wake. Leo katika kipindi hiki tutazungumzia ajili ya mzozo kati ya walimaji na wafugaji pa Luberizi. Wanani wanaofaidia udongo na nini umuhimu wa wakuu viongozi katika ulinzi wa haki ya kila umoja na kutafuta suluhu ya kudumu. Katika kipindi hiki tunakuwa tunalenga visa au sababu, kutambua wanani wahusika, na kwa mwisho utakuwa ni kutafuta suluhu na kupata makubaliano kati ya walimaji na wafugaji. Kipindi hiki kimeandaliwa na shirika la SIMUF kwa muradi wake wa kushindikiza vyombo vya habari, kukuza udemokrasia, kushirikisha wananchi na kuzuia mzozo ndani ya Kivu ya Kusini. Shirika hili la SIMUF linasaidiwa kimsaada na DDC Suisse. Kwa kuendelea katika mada hii, nimekuambia kwamba tunakuwa na chef de groupement Lameke Bazire. Tunasema karibu kwake. Katika kipindi hiki tunakuwa na chef de groupement Lameke Bazire. Tunasema tena karibu kwako baba. Asante sana. Tunakuwa pia naye Adela Badetwa ambaye anakuwa ni mwakilishi wa walimaji hapa Luberizi. Mama, tunasema karibu na jambo. Jambo sana. Tunakuwa na mwakilishi wa wafugaji ambaye ni Bwana Kijemba. Tunasema karibu na jambo. Asante kabisa. Na tunakuwa naye Bwana Takiru Haruka ambaye anakuwa ni kiongozi wa vijana hapa kwetu Luberizi. Tunasema karibu na jambo. Jambo sana. Na kwa mwisho tuko naye Bwana Wake Bukula ambaye anakuwa ni notable wa lokalite ya Sango. Tunasema karibu katika kipindi hiki. Sawa, tunashukuru na jambo kwenyu. Asante. Hao ndio wasikilizaji ambao tutakuwa nao kwa siku ya leo. Na ikiwa na wao pia unakuwa pamoja nasi, tunasema kwamba asante kwa kutupa muda wako na kwenda kujiunga pamoja nasi. Na tunakuwa na matumaini ya kwamba unakuwa ukitusikiliza kupitia radio zinazoshirikiana na shirika la SIMUF. Na ikiwa uko mbali na sisi, unaweza pia kutuma maoni yako ama ujumbe wako kwenye namba hii 099 99 54 au 099 99 54 020. Kwenye utangazaji mimi ni Mashauri na Mweha Daniele. Nasema tena karibu kwa wote mnaotusikiliza kupitia radio zenu.
Basi tunaingia kinaganaga katika kipindi hiki ambacho nimekuambia kwamba tunazungumzia ajili ya mzozo kati ya walimaji na wafugaji, na hapa tutapenda kujua ni akina nani ambaye anafaidika udongo na kazi ya wakuu viongozi katika kutetea haki ya kila umoja na namna ya kutafuta amani ya kudumu. Na kabla ya kuendelea, tutaanza naye chef de groupement ambaye anakuwa pamoja nasi, na tutapenda kujua kwanza ni changamoto gani za msingi ambazo zinatokana hapa Luberizi kutokana na udongo. Ndio, kutokana na udongo uko pale kwa watu wote, kwa yeyote ambaye anakuwa na namna ya kuweza kuutumikisha. Sisi kama wa viongozi tuko tayari kwa kumpa ile fasi ambayo ataitumikisha bila ubaguzi wa rangi wala wa kabila fulani. Linaloleta tatizo, ninasikia mnagusia hapo ya mzozo ya walimaji na wafugaji. Hiyo ni mzozo ambayo inatukabili, inatushinda kutatua mara kwa mara, maana mfugaji anaona ya kwamba yeye ndio yuko na sheria na mlimaji anaona naye kwamba yeye ndio yuko na sheria. Kwa nini mlimaji anaona kwamba yuko na sheria? Wanapompa udongo karibu na njia ya ng'ombe, hatapenda aheshimishe ile njia ya ng'ombe, atapenda aendelee kulima, achongeze shamba iwe kawambe na alime fasi ya ng'ombe. Na hiyo inaonekana mzozo. Siku ng'ombe zitapita pale, itakuwa ni malalamiko ng'ombe chia shamba. Basi pamoja na hayo, unapochunguza unamuuliza nani alikupa, anasema nilipewa shamba yangu, ni ya zamani, ni ya babu, aliniachia nayo. Basi wakaaji wa hii masiku sijui tuwaeleze namna gani, maana wengi ni kujipiga kwenye kifua. Anasema hii ni fasi yangu, ndalima tu. Na mfugaji naye ni hivyo hivyo, hata heshimisha ile shamba ya mlimai. Mlimai kwenye nalima na waza alilima shamba yake. Mfugaji atafanya ubaguzi kusudi bakorogane na mwenzake. Siritoka kuta mwenzake haiko pembeni ya shamba, atapenda zile ngombe zake ama mafugo yake yoyote yaingie katika shamba la ndugu yake. Oro ni wandugu, ni warafiki, ni watu wanaishi pamoja, na hiyo inawaletea kuvunja uhusiano na inakuwa mzozo katika watu wawili. Unapopima kutatua, unaambia mfugaji njia yako, kamata njia yako kwende shambani ama uende kwenye unaenda lishia. Hata itika na kwambia mimi mwenyewe niletea mzozo, ni mwenzetu analima njia yetu. Anaenda hata kwenye analima, anaenda lima njia yetu. Unapoangalia mashamba, tunaenda fanya maanketi, unakuta ngombe ziliingia mshamba yenyewe iko kata karibu na njia. Ile inaonekana ni mzozo kabambe ya wafugai na walimai. Sasa ni wajibu wetu kila mara kuwasasibilize kila mtu heshimie haki yake na haki ya mwingine. Asante, tunawashukuru. Asante chef de groupement kwa maelezo hayo. Twende kwako bwana wake Bukula, wewe unakuwa ni notable wa lokalite ya Sango. Tungependa kujua kwa leo namna gani mnakuwa mnaamua mzozo kati ya walimaji na wafugaji. Sawa, ninashukuru kwa nipatia kauli. Mzozo kati ya walimaji na wafugaji tunayaamua wakati kunatoka tatizo. Mtu mlimaji analeta malalamiko ya kusema kwamba ngombe zinamharibishia, na kuamua ile matatizo inaomba kwanza kuwaitisha, kusikiliza kila mtu maoni yake. Baada ya kuyasikiliza, tunafanya hatua ya kushuka nafasi hiyo, kuangalia kama je, mlimaji ndio alivamia mfugaji wala mfugaji ndio alivamia mlimaji. Tukishakuta ukweli kwenye huko, ni pale tunakuja kuwatia pamoja, tunawapatanisha, tunaambia mlimaji wewe heshimia nafasi yako, kama ni shamba ya babu
Kama nenye ulipewa na mtawala, heshimia pale. Mfugaji naye aheshimie njia. Na wote wawili wakiheshimu ile, na si kwetu natupataka furaha. Asante. Na mara nyingi watu wanakuwa wakisema kwamba mzozo huu unatokana na ninyi viongozi, labda kwa kufanya mashwan de bloc hamkuwa mnaheshimu njia za ngombe. Sijui wakati inafika kipindi ya kulima, ninyi mnafanyaka namna gani kusudi ya kupunguza mzozo kati ya walimaji na wafugaji? Sawa, nashukuru tena. Kama vile mheshimiwa chef de groupement aliweza tangulia kusema, inajua kwa sie wa notable, wakati tunapana shamba tunafanya kwanza champ de bloc, na kisha tunaacha manjia za ngombe nafasi ya watu wa kulima. Shida sasa iko inatokea kunini? Wewe unapatia mkaaji, sababu mkaaji mwananchi wote iko na haki ya kupewa udongo, atafutie watoto nafasi ya kuishi wala yeye mwenyewe. Wakati unampatia nafasi ya kutafutia maisha, ye sasa unampimia ile kutokutosheka, anaanza penda ajiongezee shamba mpaka anafikiria mwa ile njia ya ngombe. Na njoo kunaenda leta sasa tatizo. Wangombe nao naangalia sasa tutapita wapi? Inalomba tuapitie mwa ile shamba. Unaenda kuta saa moya mulimaji anachokoza mfugaji. Na saa zingine nao bafugaji nao tunawachia njia yao, na anaacha tu anaenda pitisha mangombe mumashamba na njia anaacha. Ni ile iko naleta tatizo. Haki kwa ngambo ya kugawa tunafanya kwanza choix de bloc mbele ya kugawa mashamba. Merci. Asante kwako mama Adela Badetwa. Wewe unakuwa ni mwakilishi wa walimaji hapa kunako kipindi chetu, na tungependa kujua nini zaidi wasiwasi yenu ajili ya kuongezeka kwa nafasi ya kulishia wanyama, sababu ukiangalia kwa leo nafasi nyingi zinakuwa ni nafasi ya kulishia mangombe, na walimaji nao wako na haja ya kulima. Ninyi kama vile walimaji, wasiwasi yenu ama woga ni gani kutokana na hali hii? Asante kwa kunipa neno. Wasiwasi yenye iko hako, na njoo maana mzozo haitaishi. Uko nakutanisha mtu nafasi yake kwenye analima, unakutanisha mfugai wa ngombe anaenda na penyeza mule ndani ya mashamba. Na njoo nyeko natuletea wasiwasi. Ukilima uko natumainia seme kesho nitaenda, unakia kutanisha ngombe nazo ziliharibisha. Orke bako banacha nafasi yabo kwenye banaweza enda kulishia, banarengiza mashamba. Na kwa siku za leo mko mnaona kama mimea njoo iko nasaidia watu. Mulimaji iko pale juu ya ile mavuno, wakati yenyewe anavuna imsaidia juu ya kusomesha mtoto, na wala wakati mtoto anagonjwa atauzisha anaenda analipa kwa hospitali. Wasiwasi iko leo tuko tunalima, ukienda kunyumba unakia kutanisha kesho banaharibisha. Hatujui tutapeleka watoto wapi, wala si peke tutaishi namna gani. Juu bila mihogo na bila ile mavuno na mimea mwanadamu hawezi kuishi. Asante. Na upande wako unaweza hatari ni gani kwa kilimo na matarajio ya mavuno wakati ngombe ziko zinaenda kiolela zinaharibu? Unawaza hatari kwa maisha ya binadamu na kwa ni gani? Hatari iko juu italeta mtapiamlo. Leo kama mtoto hakuli wala mzazi, utakutanisha mtoto kesho anaharibika mwili. Na wala hatutasomesha. Na njoo kwenye hatari kwa nakuia kwenye mtu iko anaenda lima, unakia kutanisha banaharibisha vile. Sangapi mtu hayaenda muhali ya mubaya juu kufatana venye iko analima, anakutanisha binaharibika. Na njoo maana tunawasi wakuu viongozi waangalie namna ya gisi ya kugabulia ule mfugaji akuwe mbali na mulimaji. Uko na kutanisha leo shamba iko hapa na ngombe banazifugia karibu na mavuno. Eske tutaishi? Hatutakula ile mavi ya ngombe, wala hatutakula mavi ya mbuzi wala ya nguruwe. Na uko na kutanisha leo mfugaji, we mulimaji uko na droit ya kusema unaweza enda shtaki mwalikuharibishia, mulimaji abampatie nafasi yake. Na njoo maana tunaomba wakuu viongozi mujitahidi na mtuangalilie si walimaji nafasi yetu, nafasi ya mfugaji. Juu mfugaji zamani alikuwa anaishi mbali na mulimaji, lakini leo mnakuwa mkawaweka fasi moja. Eske chui na mbuzi naweza bakia fasi moja? Asante.
Asante mama Badeto, Adela Badetwa, tunashukuru. Upande wako bwana Kijemba, unakuwa ni mwakilishi wa wafugaji katika kipindi hiki. Tungependa kujua hatari ni gani munazo kutana nazo kwa kufikia nafasi ya kulishia ngombe? Asante sana kwa kunipatia neno. Sisi kama wafugaji tuko na hatari ya mingi, kwa sababu mlimaji na mfugaji ni mtu mmoja, lakini hawaelewani. Tangu zamani balikuwa banatia nafasi ya kuchungia ngombe na nafasi ya kulima, lakini kwa leo mlimaji zaga enda kwa mkuu wa mgini mtawala, anayua kama hapa ni njia ya ngombe, na anaenda mwambia kama kiongozi unipatie hii nafasi nilime. Basi chef du village anakamata pombe, kama ni pombe atampatia, kama ni nini anatia kumfuko, na mlimaji yeye mwenyewe anayua kama depuis zamani hii ni njia ya ngombe, wala hii ni nafasi ya kulishia ngombe, na anaenda patia shamba. Akishapatia shamba sasa, unayua pale hawapatani tena mfugaji na mlimaji. Mfugaji sasa pale yeye anayua kama hii ni nafasi yangu, naye mlimaji pale alishayua kama hii ni nafasi yangu nilishaipewa na kiongozi wa mwingine, na ni yeye ndio mwenye anastahili kupana udongo. Basi pale ndio kwenye kunatoka mzozo kwa kutokuelewana mfugaji na mlimaji. Na shida tunapataga sasa ni hii: wakati ngombe zinachunga, juba alishafunga njia, hazitachunga yule, hazitapita yule, inapaswa zipite chini. Ule mlimaji na anayua kama alilima njia, itabidi alalamike kama banamukulishia shamba. Ile malalamiko yake inaleta sasa batu kutokuelewana, lakini ingelikuwa jambo la muhimu batu kuelewana, bakwe banatia njia ya ngombe wala nafasi ya ngombe na nafasi ya walimaji kama vile walikuwa wanafanya depuis zamani. Asante. Ndio, na namna gani mnalinda ngombe kwa kuepukana na mzozo huu? Namna ya kulinda ngombe kwa kuepukana na mzozo, mara ya kwanza ngombe zinaikalaga pale kukiraro, banazitilia lupango. Mara ya pili banazitilia mchungai wa kuzichunga. Ile ni njia ya kuepukana na mzozo. Juu ngombe ni mnyama, haina akili, lakini kama iko na mchungai, mchungai ataiongoza, anaibeba kupori na anairudisha. Asante. Ndio, tunashukuru. Tuende kwake bwana Takiru Haruka ambaye anakuwa ni mwakilishi wa vijana katika groupement ya Luberizi, na kwake tungependa kujua ni shida gani za ndani za mzozo huu hapa Luberizi. Sawa. Nitashukuru kwa wafadhili ambao walipendelea kama tunaweza kupitisha hii kipindi hapa kwetu Luberizi. Basi acha niwaambie wafundi mitambo kama waniuie razi, mimi nitakuwa mrefu. Kama unapenda kutunza watu na we mtu mwenye uko napenda kutunziwa, haupashwi kukamata ufichike ugonjwa. Turu ya kwanza ninasikia mada ni ya mzozo kati ya mfugaji na mlimaji. Ninawazia mzozo kati ya mfugaji na mlimaji haiko, lakini ni nia mbaya ya mfugaji zaidi ya mlimaji. Kwa nini nitasema vile? Mfugaji anajipiga kifua kwa maana yeye iko na kamati na ana wakuu viongozi
akipata tatizo sasa, yeye mlimaji na kamati, na ile kamati akipata mzozo inamtupilia. Hatujui mlimaji yeye atakuwa wapi. Hacha niwaoneshe kidogo. Watu wote wako nakimbilia njia ya ngombe, njia ya ngombe. Sasa njia ya mlimaji haikuwaki. Shamba ziko bien determine, sagisi wanaonesha. Watu wanaongezeka, udongo hauongezeki. Leo probleme ya kabambi entre mlimaji na mfugaji haiko njia ya ngombe, ni nia mbaya na kutokutosheka. Pointi ya pili, mzozo kati ya wafugaji na walimaji. Wafugaji kwa siku za leo hawachungi tena mafugo yao wao wenyewe. Mzozo inatoka kwa mercenaire. Leo mfugaji iko naenda leta mtoto wa miaka 17, 16. Mtu mmoja anamupatia ngombe inaweza kufika hata 100 wala 50 ashinde nayo kupori. Sasa mnawazia ule mtu umoya zile ngombe ataziongoza. Na akiziongoza, eske atakuwa na ile probabilite? Tunawazia kwa kilimo, banasemaka njia ya ngombe iko na migulu 15 ya upana. Tukiacha ile migulu 15 tunaiheshimia, eske ule mtu umoja ataongoza zile ngombe 15, 13 kuzipitisha katikati ya ile njia na azifikishe sehemu ya malisho? Leo palikuwa mzozo kabambi, mwi miezi naisha, acha tukumbushane. Kagaragara, Tengetenge, Kahanda. Eske mashamba yenye ilikuwa divage ilikuliwa juu ya kukosa njia ya ngombe wala nia mbaya? Na ambao walialika niliona saa walienda kinyume. Pana servisi moya walisahabu. Wangealika hata servisi ambayo ya watu wanashikilia silaha. Juu wale wafugaji tena, kuna watu wanaanza jipeleka, mimi niko na silaha, nitashimamia shamba yako na itakuliwa. Ile nayo imesauliko. Tunaenda ku parti ya kugabula wala choix de bloque. Ndiyo, leo wakuu viongozi wanaweza kusema kama Nyamugali italima museri tuseme ya Kitemesho, banatie ngombe ngambo ya Yulu. Lakini utakutana bachungai na zile mangombe batafata kule kwa ivalishwazire kama batu banapashwa kulima. Juu ya nini? Kujipiga kifua hata nikulishe shamba. Batafanya nini? Leo mama analima shamba, inakuwa mkiwango inataka chimbiwa. Mtu anakuja na ngombe anamwanga mwile shamba na anaongola ye peke mihogo. Anaanza kutupia ngombe. Bale ba mama havana komite wala havana ba autorite be bako superieur benye batabatetea juu ya mashamba. Ile mashamba iliisha kiolela. Nani batakimbilia? Ninarudia kudefo ya walimai nayo. Mulimai bako nakamata zile ngombe mshamba. Bana muletea hizi ngombe tulizitoa mshamba yako. Juu ya voga ya kutokujijua, anasema sawa, tutengi bireka koko zenenda gaijifwa higulurie ndalo. Kufanya ule mchungaji apate pinisio yake nyatasikia itamuwasha na ingine siku hata endaka shimamia ile mashamba. Banasema hapana. Wala mwenye ngombe akishasikia tu, no, bali kamata
ngombe mshamba hataki, anaanza kukiana kimbia asubuhi. Emashi data wabonoria mwana 3 waziri angavu agenda mashi agendi haribishenda loyitu ungoge taki naye na fuakirozi alikuwa kingana na lamuka. Mbeza naho abakozi bagendi badika kandi haria wala umbeze faranga nga zinga tulole kutiko ababo nabo bagaramba. Mchungaji yeye hana wasi. Ile ngombe likulele mamihogo na ingine aliongola atenda kamula kama ni katoto 2 avec 50,000 anaanza kuya we mulimai unatega mikono 2 ngubambeze faranga. Sukuma dossier yako kuwahusika. Tuko na mabwana shamba. Ndio banaita ba veterinaire, ba agronome. Agronome tunakuwaka na papa biringa nini, lakini si yaonaka banamuita ngukuya uende fanya kosta ya shamba yangu ilikuliwa na mie tunataka ingiza dossier na mtu fulani. Hakuwaki. Na ole mchungaji atamaliza kukulipa ile 50,000, kesho anasema nakulipa tugalola gana weguria kwa sigala irugagu yaye. Busiku ile shamba yote inaanza geuka kiwanja. Utakutana shamba iko kukilima mbali na mafugo, lakini ile shamba bataikulisha tu. Yenye mimi nilikuwa ninapendekeza tuisha fanya hii naweza kusema hii mafundisho haiko limoya haiko mara pili, lakini solution haipatikanaki. Eske leo kabafugai bataitika bafanye makontra na balimai? Tunasema no, nyango yote tunabapatia na kitemesho, ngombe zikuwe na kulishia kule, habata tokaka banakuya kulisha mwingine nafasi ya balimai. Leo hatulimaki tena saison 2 hapa mu perimetre ya irige mu mashamba ya mipunga. Nani mwenye analimaka saison 2? Eske ni nafasi ya kulisha ngombe wala ni nafasi ya kilimo? Ukivuna ujue kama mkipo mwingine saison ikianza utaenda pangisha tena miamba, utatengeneza makanale d'irrigation. Kipwe kikuwa tu ndio kwenye inakuwaka sasa malisho ya ngombe. Mnatuambia kama no respect ya njia ya ngombe ndio inaletaka matatizo entre mfugaji na mulimaji. Mie ninatupilia mbali ile, ninajua kama ni nia mbaya na mtu kutokujielewa. Hakuna mfugaji mwenye anakamulaka ile maziwa kisha anaikala chini ya kiti anaanza kukunywa ile maziwa buluma. Kama hapati ugali ya mihindi na wazia atene kunywa ile maziwa, kimaliza 3 litre atahara na tafika mo serum. Lakini anasahabu kama na ile ngombe yenye aliuzaka ni ngombe yenye ilitokaka mubulongo kama hakuiibaka. Ninajua mfugaji yeyote anaanzaka kufuga ni kupitia jembe. Lakini wakati ashakuwa na ngombe 10 hata elewa tena vile na nangoya kupoteza akili, naye anakuwa kama vile ngombe ya 11. Jua anaziongoza, hapendi kujua ufugaji ni nini na ulimaji ni nini. Na jambo ya mwisho nitaambia wakuu viongozi, nabo banachangia kuile mzozo. Ni namna gani? Na nitajieleza. Leo uko nakutana mungini sa Luberizi wala groupement ya Luberizi njoo inafuga ngombe zilitokaka Rwanda, njoo inafuga ngombe zilitokaka Burundi, ngombe zilitokaka kila mahali. Fanya identification ya krale zako sagisi zilikuwaka zamani, hautapata kweli. Na wale watu walitoka mbali hawatafata mkondo ya ile groupement. Yeye atafanya vya atafanya, jua anajua akisha aribisha sana mkimfuatilia atakunja tena anaende na nyingine fasi. Na tukifanya sasa bahati mubaya, ule mwenye alikuya kutoka pembeni alifikaka kwa mtawala fulani akapana kalinzi yake, saa vile kulomba nafasi kwa atatia zile ngombe, bali mai habana bahati. Mie ninaweza kuomba tena kwa wakuu viongozi kupokea
mangombe na kutia bale ba mercenaire kuchunga ile mangombe. Njo inaendelea kurudisha mungini nyuma na walimaji nyuma. Na ya mwisho ombi yenye ninapana na pendekezo. Na waza tujafika nafasi ya mapendekezo ila tuko na ile nafasi. Nilikuwa napenda ni place nani mo ya mwisho juu ya mulimaji. Mulimaji anapashwa kujijua. Asikuwe na bakia lashe kila wakati na basha muharibishi. Mwenzenyu yuko na ngombe na wako na shamba. Kama mtafunga mikaba, mnapashwa mfungi. Leo atakulisha kare 5. Ukienda kwa mkuu kiongozi unamwambia mwi kare yangu 5 nipatie $1000. Atakalikile kama nauzisha ngombe 3 naye atasikia zinamuwasha na atashanje ule mchungaji. Merci. Aksanti, tunashukuru president wa vijana katika groupement ya Luberizi kwa maoni yako. Na nimekuambia kwamba tunakuwa na mada inayozungumza ajili ya mzozo kati ya walimaji na wafugaji pa Luberizi. Ni nani anayefaidika udongo na nini kazi ya viongozi katika kutafuta au kutetea haki ya kila umoja na kutafuta amani ya kudumu. Basi kabla ya kuendelea tutasikiliza maoni ya watu ambao tumeenda kuhojiana nayo kutoka kwa kifundi mitambo. Funga hiki kinywako. Pita. Leo ndaitikisha mwalikuwa cha mshambangu. Pita. Pita huko. Bwana mtema. Mbona ni huyu mbuzi? Nanda yu. Ukaua ile mbuzi ni maneno yenyewe itaishia. Ndaiua. Nini tena bwana mtama na baba yule? Mzee baba yule vile unapendaka ufugo yako njoo vile vile na mimi napenda mimea yangu. Niko na chinja kaka mbuzi sai hapa. Nikamate nyama kuenea mimea yangu yenye kacha kula kule na kipande nitakurudishia. Pita. Bandugu. Si tuligabulaka nafasi ya kufugia manyama na nafasi ya kulima. Ndio. Nani tena mwenyewe anaanza kuvunja mipango yenyewe tulipanga? Wewe ujiangalilie tu na macho yako Chef Filipo. Ni baba yule ndio alifungulia mambuzi zake mshambangu. Bwana, wewe kama uko na nia ya nyama useme tu ningelikupatia. Sawa. Sikilize Notable Filipo. Notable Filipo. Mimi nakubali kama mbuzi yangu ingia mshamba yake. Unasikia? Sasa lakini ukie twende mimi na wewe uangalie gisa lilima kufika mpaka munjia yenyewe tuliachaka ufugo itakuwa napita ndani. Sasa mimi nasikia kama nyie wote mko makosa. Unasikia? Mkuye musikilizane ili kila mtu aheshimie shwa de block yenyewe tulipanga. Nataka kusikia sketi mlimaji alikutana mbuzi mshamba yake akaanza ipiga karibu ayue. Nataka kusema nini? Kila mtu aheshimie kitu ya mwenzake. Mlimaji aheshimie ufugaji wa mwenzake na ule mfugaji aheshimie shamba. Na isitoshe kuna kwa matere zenziko destine kuwalimai na zingine ziko destine kuwafugaji. Yaani kila mtu akwa anaheshimia ile tere ya mwenzake. Shamba isikuwe njoo fasi ya kubeba mifugo, nafasi ya mifugo isikuwe fasi ya kulima. Asante. Kutokana na gesi tunasikia disketi. Ni kweli shamba sio kusema seni ni kufungia mbuzi. Juu tunaonaka shamba inatusaidiaka kwa ngambo ya kupatia watoto vyenye watakula. Ukishaenda kwa ule mwenye anafungia mbuzi pale mnakorogana, inatokea migombano pale, mnaanza sema vya mingi kufikisha vya kubabeba kula polishi kufatana na ile shamba. Lakini natubidi tukue nafunga mbuzi kwa nafasi yake. Usikuwa na kuleta mihali kusema mbuzi ziingie mshamba ni mubaya. Juu kesho hatuna nafasi ya kubeba watoto kusema ile mimea yote imalizike na mbuzi, sio mzuri. Tukue nafunga juu tusikuwe naleta mihali kwa wengine. Asante. Okay, kuhusu bafungaji na mtu wa shamba. Ni kama muhimu sana kwa nafunga mbuzi. Kwa sababu ile miogo inatusaidia sana. Kwa sababu siwezi penda mimi mlimaji mfungaji aingie mshamba yangu, siwezi muitikia kwa sababu inatusaidia shibote. Mfungaji anapaswa funge vitu yake. Kwa muhimu naweza penda bapatane kwa sababu wakishaenda pamoja baongee, kila mtu atakuwa anafunga kitu yake. Baada ya kusikiliza sketi hii niseme ya kwamba utatuaji mzuri wa mizozo kati ya mfugaji na mkulima sio kukamata mafugo ya mwenye kufuga eti ufike naanza kuipiga wala kuichuna eti muile nyama. Hapana, ile sio suluhisho, maana ule na atakuuliza kama sasa ndaishi na mimi ukinikula hii mafugo. Donc aujourd'hui ou après demain kiendelea kufanya hivi mimi sasa nitaishi haya, atauliza vile. Donc kuleta suluhisho mzuri ni kuongea ama
kushirikisha watumishi wa serikali sa vile ba notable ba chef d'avenue, na ikishindikana kungazi za juu bali ndio watasaidia kuleta suluhisho juu minyama hazina hekima. Kama hali hiyo inaletewa kwanza na kutokutii sheria. Kwa zama zetu za kale tuliona kabisa wakuu viongozi kisi walikuwa wanafanya. Mwaka ilikuwa inaisha, avant tuanze saison culturelle, tulikuwa tunaona notable au chef de groupement, surtout notable kwanza katika kijiji chake anaitisha watu wale wasaje wake na watu wote kwa ujumla. Anasema hii mwaka block zenye staliniwa anazitaya. Anasema hizi ndio block zenye staliniwa, hizi ndio block kwenye watatia mifugo yetu ya ngombe. Na ile ilikuwa ikiheshimiwa. Na wanasema njia ya ngombe ni zile njia za ngombe na ziheshimiwe. Wachunga ngombe na walimaji kila wakati wanatatizana sana juu ya ile conflict hiyo. Mlimaji analima shamba yake, wa ngombe naye kamata ile shamba na anatia ngombe juu apate maziwa mengi. Sasa mlimaji naye anaomba juu anamkulia shamba yake na huenda atatomboka, huenda atakata ile ngombe na kikata ile ngombe inakuwa ndio makonflikt kabambi. Sasa kwa hiyo tunajitahidi sisi wa chef wa notable tunagawlaka block ya kulima na block ya kulisha ngombe, lakini wafuga ngombe ndio wanafanya hiyo tabia mbaya, wanaacha fasi ya kulisha ngombe waenda fasi ya kulima juu wa kule ile mazao ya mimea. Ndio hizo conflict za block. Unaona kwa zamani watu walikuwa wadogo na wale ambao walionekana kugabua fasi ya kukulishia ngombe na fasi ya kulima walionekana walikuwa na gabua kufuatana na gisi watu walikuwa wadogo, lakini kwa leo unaona kwa watu wamekusha kuongezeka na imeonekana kuwa hata walimaji wa moja nao wako wanafanya makosa. Niko wanaenda lima manjia za ngombe, pengine wanaenda lima kwenye ilikuwa ngombe fasi ya ngombe kuchungia, na unakutanisha kuwa inaleta sasa vurugu, na wale wafugaji nao wanaonekana kuwa hivi na mwe mlileta mashamba yenu hapa karibu na njia yetu ya ngombe, nao wanapitisha ngombe mle ndani. Asante, tunatoka kusikiliza maoni ya watu ambao tumezungumza nao, na kwa sehemu hii ya pili tutazungumzia ajili ya kutafuta suluhisho na utaratibu wa kudumu kati ya pande hizi mbili za walimaji na wafugaji. Na kwako kiongozi wa groupement ya Luberizi, unawaza ni mbinu gani muhimu ambazo mnaweza kufanya ili kulinda haki sawasawa kati ya walimaji na wafugaji? Kusema walinde usalama wa kila mmoja ni watu kila mmoja kushimu haki ya mwenzake. Mlimaji ana haki yake ya kulima udongo ambao amepewa alime, na mfugaji naye ana haki ya kufuga mafugo, maana mafugo nayo ni ya lazima kufuga, na kila mtu aheshimu wakati ngambo ya mwenzake, ngambo ya mafugo iwe ngambo ya mafugo, ni ngambo ya ulimaji iwe ngambo ya ulimaji. Kama ninarudia kidogo, ninagusia neno ambalo president wa vijana alisema, ndio kweli kuko wakati moja mashamba zinaharibika. Sio kusema kwamba ni njia ya ngombe kukosekana, hapana. Wafugaji wanafanya makusudi. Utakuta kwenye kuikalagi njia lakini shamba zinaishi kule. Unaenda angalia mashamba zilimalizika na wafugaji. Sasa unajiuliza alikosa njia? Eske kuna ikalaga njia? Anajua kwamba kule kwenye anaenda alishia ngombe zake kuna mashamba. Atunge ngombe zake zisiingie mshamba ya mwingine. Juu ile ndio inakuja kuleta utata. Wafuga ngombe, tuseme wafugaji wote na wambuzi na wachujui wafugaji wote. Kuna wengine mbuzi hawazichunga, zina wachungaji. Kuna wengine wanafunga nguruwe hazina wachungaji. Anafungula asubuhi tu na zinaenda kisi zinapenda. Anafungula mbuzi zinatembea kisi zinapenda. Sasa kwenye zinapenda unajua wewe mwenyewe ulifuga kama zitaenda haribisha mashamba. Sasa zinapoharibisha mashamba inakuwa ni mzozo kutafuta mwenzake kwa maneno, nihurumie. Na sisi kama wa viongozi epinite na zidi, na ngambo yetu kama epinite na zidi ni kutokana na wale walimaji ndio wanatuingiza mwaili. Wanapokamata mtu mshamba yake, hapendi wamlete mahakamani azibiwe. Atapenda bafanye maongezi na vitu bishie kule kule. Utasikia shamba fulani limalizika na baliongea vikaishi. Hata mtume kupolisi utaona ye huyo mlimaji anaenda kwa mwenzake, bwana mumuhurumie, tulishamaliza dossier, mimi namuhurumia. Unamhurumia ye, kisha kumhurumia na mwingine naye ataenda kuharibisha. Tunasi wenye mashamba walimaji
waache kama mtu wanamkamata aadhibiwe na sheria za serikali. Ile ndio inaweza tuletea usalama kidogo. Ikiwa kama mtu hatakuwa naadhibiwa, ile itaendelea tu kuleta utata mwingine na mwakazi wetu. Asante. Ndio, labda upande wako bwana Wakibukula, hatujui je, mnakuwa mnafanyisha ile mazungumzo kati ya walimaji na wafugaji? Ndio, nashukuru tena kwa kunipatia kauli. Nikiwaza wakati ya kuanza kulima, ile mazungumzo inakuwaka. Sema tu watu walishakuwa washindikana. Hii yote inaletwa na kutokuheshimiana. Juu mfugaji anasababu kama na yeye pia ni mlimaji. Na wakati anakuwa na ile ngombe, Saksi president alisema wa jeunesse, mkukamula italomba anunue kama ni muhindi, kama ni muogo, akunywe ile maziwa. Hasa yeye anasababu vile. Mlimaji naye anasababu kama naye anapovuna Mungu ataweza mubariki, ananunua ngombe wala mbuzi wala kuku. Wakati anainunua atakuwa na bezwe atafute chef de troupeau wala mfugaji fulani amuwekeshe ile kitu. Kumbe inaenda onekana kama wote ni watu moja na wanapaswa kupatana, wanaikala pamoja sababu wote wanachangia kazi moja. Ule mlimaji hata bakiana na ngombe kwa ikulupango, hata etia mshamba, italomba itie kumfugaji. Ni wajibu wao sasa kuikala fasi moja bapatane. Na ndio na kazi yetu siye watawala kujikaza kuwatia fasi moja, waheshimiane na wapendane na waache ile nia mbaya yenye bako nao ya kuharibishana. Kila mtu ajitie nafasi yake. Merci. Ndio, upande wa walimaji mnawaza nini suluhisho ambayo inaweza kufanyika ili kwamba kwenda kupunguza mzozo kati yenu na wafugaji? Suluhisho yenye si tunaomba kwa wakuu viongozi bapatie bafugai ya mangombe nafasi yao, na ule atakaye haribu akamatiwe na azibiwe. Ndio suluhisho ile tunaomba kwa wakuu viongozi. Nimesikia wamewashota video ya kwamba ninyi wakati mnakamata ngombe mshamba mnakuwa mnafanya maongezi ya kifamilia. Hatujui ile SK inaendana na sheria au inakuwa inawaridhisha ninyi au namna gani? Haikalagi na turizisha. Juu unaona hali yenye tunakuwemo, njoo ile mtu iko anaogopa. Juu ingelikuwa sema haiko juu ya hali mubaya. Juu zamani wakati siye tulikuwa batoto badogo, tulikuwa tunaona mfugai bakimkamata wakati yenye aliharibu anapashwa kupewa azibio na nalipa, na hatutaona kitu kyokyote. Lakini kuleo wewe unakutanisha wewe mwenye shamba, wakati unaenda shtaki hapata kupatia ile nafasi. Ule mfugai ndio anaona mwe iko na valere kuzidia mulimaji. Lakini leo bangelikamatia sheria ya ule mfugaji na ule mwenye kwa anaenda na chunga baadhibiwe. Ile ya kutushota sie walimai samwa iko nasemewa ni bongo. Na samwa bakimulipisha vile hauko. Na ndio maana unakutanisha mtu anasede juu ya kuona afie usalama wake. Asante. Ndio, upande wenu wa wafugaji, sijui ni solution gani yenye mnaweza ifanyike ili kupunguza hii mzozo kati yenu na walimaji? Sisi kama wafugaji, solution yetu ni kusema maelewano. Kwa sababu wakati Mungu aliumba dunia, akamuumba mwanadamu. Mlimaji na mfugaji wote ni watoto wa baba moja, ni watoto wa mama moja. Kaini alikuwa mfugaji, Abeli akakuwa mlimaji. Kaini alikuwa mlimaji, Abeli akakuwa mfugaji. Sasa sisi kama wafugaji na walimaji, sisi ni watoto wa hao wa vijana wawili. Tulitoka katika tumbu la baba mmoja, mama mmoja. Kenye kinaweza wezekana watu kuikala na kuelewana. Kwenye vitu haviendeki mzuri, watu wanashauriana na vitu vinaendeka mzuri. Kwa sababu hatutasema tutafukuza ufugaji, wala hatutasema tufukuze ulimaji. Yote ni mafiga ya inchi. Mlimaji anapolima anatarajia kama atavuna mihogo. Ile bugali itakuliwa na nini? Itakuliwa na mboga.
Sasa wanani bako na mboga? Bafugaji. Mfugaji ni nani? Mwenye anafuga samaki, mwenye anafuga kuku, mwenye anafuga dende, mwenye anafuga mbuzi, mwenye anafuga ngombe na waimbwa. Bale wote ni wafugaji. Sasa utajikuta kama wewe hauna ngombe, wewe uko na mbuzi kunyumba. Maji na mfugaji ni watoto wa baba moja. Kenye kinaweza uwezekana pale ni watu kuikala na kuelewana na kupanga mipango ya mzuri ili tudumishe ufugaji na ulimaji. Asante. Ndio, upande wako notable wake. Nyinyi ndio mnahusika na kugawa nafasi ya ngombe na nafasi ya walimaji. Hatujui namna gani mnawaza ili kusaidia upatanishi ya watu na namna gani watu wanaweza kuishi pamoja. Ni makusudio gani ambayo ninyi mnaweza kufanya? Makusudio yenyewe yako ni kuendelea tu kufanya kuhimiza wafugaji na kuhimiza walimaji waendelee tu kuishi pamoja kwa upendo. Juu wakati kunakuwa chuki kati ya mlimaji na mfugaji, vitu vitaendelea tu kuharibika. Na wakati upendo iko, itatusaidia hata sisi wenyewe kuwagabulia kuwa na furaha. Sababu kesho wakiendelea mwa ile konfli, ni pale unaenda kuta mlimaji na mfugaji wanaanza lumizana kwa mashamba. Tanto ngombe zinaingia, ule mlimaji kwa mshamba hata furahia. Wenda baanze katana kule. Ile bakishakatana kule inaleta tatizo kuwe mtawala mwenyewe uliweza wagabulia. Habata kumbuka tena kama mimi mlimaji nilitambuka mpaka yenye mtawala alinipatiaka. Mfugaji naye hata kumbuka kama na mimi nitambuka njia yenye balituachaka ya ngombe au nafasi ya kulishia ngombe. Unaenda jikuta saa wewe mtawala mwenyewe uligabula na ile fasi inakuletea tatizo. Uanze tafuta mbinu gani tena utawatia pamoja. Inakwasa kupiga akili. Na ukibambia tushuke saa tuende faa kosta ya fasi iliharibishiwa. Unaenda jikuta tena mlimaji anasema sina pesa kwenda kule. Nitabashwa sasa nitalipa nini? Anaamua tena kusaidia anasema viende tu vile. Ushamwambia viende vile na wewe ndio uleta malalamiko. Kesho tena naanza enda natangaza mwingine. Ona sasa wale batawala. Bainaharibisha shamba naenda kwao, banalomba mpaka baende faa kosta. Hata shusha batu bure abashindishe kujua kule kisha bakie kosa hata maji ya kunywa. Ukimwambia sasa kwa kidogo ya maji ya kunywa wale watu wataenda faa kosta baangalie ukweli. Eske mlimaji njoko na ukweli wala mfugaji njoko na ukweli? Unakia kuta tena banazunguruka kinyume wao peke banaenda ongea kwa manyumba yao kule na banamalizana bila wewe mtawala kujua. Kumbe kwetu sio kama vile watawala, ni kuomba tu, ni kuwaomba waendelee kuwa na upendo, baache mawazo mubaya ya kuendelea kuharibishana na baheshimiane. Merci. Aksanti, tunaendelea kuwakumbusha kwamba tunazungumzia ajili ya mzozo kati ya walimaji na wafugaji pa Luberizi. Na kabla ya kuendelea, tutaomba wanaotusikiliza ikiwa kuna kwa mtu ambaye anakuwa na swali, tutaenda kumpatia mic, na wakati utauliza swali lako jua unajiadrese kwa nani ama unauliza nani kati ya waliko ambao tunakuwa nao hapa. Ikiwa kuna kwa mtu ambaye anakuwa na swali, tunampa nafasi ya kuuliza ili apate jibu. Tunasikia mada ya leo ni kati ya mlimaji na mfugaji. Hiyo tatizo ni mzozo inaendelea hapa kwetu Luberizi sana tena sana. Ni kitu kenye mfugaji ama mlimaji hawaelewi. Hatukielewi namna gani. Kwa mfano, tukikamata kuku na liyai, tukiulizana maswali, kuku inatokea wapi? Unaweza penda kuku uchukie liyai? Ndio hiyo swali yenye tuko nayo hapa mwai plane yetu. Mfugai anakamata ile ngombe yake kama ndoo ya maana sana. Lakini ile ngombe inatokezea ni mjembe. Tukiangalia pale kujembe, mzungu mwenye ujuzi wake alituchorea mpanga, jembe alichora mpanga na kuku iko pale. Aliona kama ile kuku ndio kitu kia kwanza mlimai mumavuno yenye atavuna na pasha nunue kuku. Akisha
fuga ile kuku inampatia pas d'avance ya kufuga mbuzi. Anatoka kumbuzi anaingia ku ngombe. Sasa wewe ulisa kamata ile ngombe yako, ngombe ilitoka ni mujembe. Ile ngombe kutoka mujembe unakia kamata ile ngombe, ukikuwa na ile ngombe manaki inaharibu ile milimo yote yenye ulilima, inatumia inakula, hauelewi tena kama ile ngombe ilitoka ni mujembe. Ndio ile tatizo yenye tuko nayo hapa. Mfugaji anapaswa ajue kama ile ngombe iko nayo ilitokea ni mujembe. Mbele apate ile ngombe alilima, akavuna, akapata hesabu za kusema anunue ile ngombe, aifuge ile ngombe. Tungependa nayo mizozo inatusumbua hapa kwetu. Tungependa kusikia swali, ikiwa uko na swali ambalo unaweza kuuliza. Ama ni hiyo pendekezo tu ndio ulikuwa nayo? Hata ulizo tutajibia. Uliza basi kama uko na ulizo kwa wakuu viongozi ambao wako hapa. Tuko na mwakilishi wa walimaji na wafugaji na wakuu viongozi wote wako hapa. Kama piko swali yenye unaonaka inakuwa ngumu kwako ajili ya mlimaji na mfugaji. Swali iko namna gani? Ngombe lisaharibu mazao ya shamba. Ukishaleta ile tatizo kuwatawala, inakuwa vitu vya msama, inakuwa vitu vya kuenda panda teremuka bata bana azimio juu ya ule mfugaji ama ule mchungaji mwenye aliharibu ile shamba, apate adhabu yenye tamuadhibu purke na kesho mwingine ataelewa, anasema sitarudisha tena ngombe mshamba ya mtu. Aksanti, hatujui kama kuna kwa mwingine ambaye anakuwa na swali. Tunazungumzia ajili ya mzozo kati ya mlimaji na mfugaji hapa kwetu Luberizi. Tunasema karibu, na wakati unauliza swali jiadrese kwa mtu sababu wote wako hapa na niye ambaye ataenda kukujibu. Karibu kwa swali. Asanti kwa kunipa sauti. Mimi njoo kukuya, sijui nitajiadrese kwa nani. Mimi ndajiadrese ku wahusika benye bako benye group. Tuko na mama Adela ambaye na represente walimaji, tuko na Kijemba na represente wafugaji, tuko na wakuu viongozi wawili hapa, pia tuko na representa wa jeunesse Takiru Haruka naye iko hapa. Jiadrese question yako kwa mtu ambaye anahusika ambaye atakujibu. Karibu. Mimi ndajiadrese kwa mlimaji sababu mimi ni mlimaji wa groupement Luberizi. Ndaonesha kwanza huzuni ya mlimaji na mfugaji. Huzuni yangu binafsi, ilifikaga siku moja wafugaji wakasema kama mbele ya kuzola mbolea pale ku trupo yabo ni lazima mlimaji atoe mchango. Kwangu mimi kama vile ni huzuni sababu najua kama ile mavi ya ngombe inasaidia mlimaji. Na ile majani ambayo ile ngombe na nyamba inatoka labda mshamba ya mlimaji. Sababu inafika wakati moja, wakati sisi tunavuna, bao benye ngombe banaenda tia ngombe mzile shamba zetu. Deja ile ni divagation tukifuata sheria. Sababu ngombe hairuhusiwi kupita kila wakati mbloke za mtu. Sisi kama vile balimaji tunavumilia pale, tunaacha ngombe zabo zinakula mayani yetu. Tena bana tuoblige kesi yetu lituuze tena ile mavi ya ngombe nyirinyamba pour que saidie ule mlimaji. Ile ni swali yangu ya kwanza ndauliza sasa vile huzuni ninaonesha kwanza. Ya pili ni kusema kama nitajiadrese tena kwa yeye mama mlimaji, kusema kama atuambie entre ya mfugaji na mlimaji tunapaswa kutembea kwa upendo gani na kwa sheria gani ili sisi wote tuonekane kama tuko wafugaji na tuko walimaji. Asante. Asante. Mama Adela, unaulizwa nini ifanyike kati ya mlimaji na mfugaji, na umesikia kwamba kulifika wakati wafugaji wanaanza oblige mlimaji mbele ya kuzola mavi ya ngombe ya kupeleka mshamba alipe pesa. Kwako swali unaweza kumjibu. Anauliza juu ya ile mavi. Ile mavi ya ngombe angelijiadrese njo kumfugai. Jumie siko mfugai wa ngombe, sasa mimi nalundika ile mavi ya ngombe. Papa Kijemba unapaswa mjibu. Sawa. Ndamjibia kwa swali lake. Kwa kufuatana na mavi ya ngombe, kama presida wa wafugaji alionyesha walimaji kama mbele ya kuzola ile mavi ya ngombe banapashwa batowe mchango kidogo, kama ni wapesa kama ni wanini siui. Ile inaonesha hivi, inaonesha kama
ngombe ina vitu yote, ina mbolea, ina nyama, ina maziwa. Sasa nyie kila siku muko mnaenda uza mbolea, ile ingine yenye nalondiwa pale ni mbolea. Sasa unaweza kuwa uko na mbuzi mnyumba, ile mavi ya mbuzi kusanya hayo uende mwanga kushamba. Ile niliona kama huyo mfugaji mwenye alisema vile aliweza kukosoa mlimaji ayue asikuwa anatupa mavi ya mafugo hovyo hovyo, akuwa naikusanya juu ya kuimwangia mshamba. Pale kwenye taimwangia ni fasi ya kuleta mbolea ili tupate chakula. Kwa kweli ngombe ni zetu na mashamba ni yetu. Mlimaji na mfugaji ni mtu mmoja tu, lakini kenye kinakosa tu ni upendo. Ile mboleo ni haki kwa kuikamata ili tuingize mshamba. Unaweza kutana shamba ilisha malizika mboleo, ile ingine mavi ya ngombe itaisaidia tunapata chakula. Asante. Asante. Tunaona kiongozi wa vijana anakuwa na kauli, tunasema karibu. Sawa, tunashukuru. Tutaendelea kusaidia mfugaji. Ninawazia maneno kui turu ya pili. Saba alimuuliza, alionesha upendo kidogo ya mfugaji na mlimaji litokaka wapi, na ile upendo kidogo yenye alionesha kuonesha kama depuis zamani hapa kukuwaka tu maelewano ya mfugaji na mlimaji. Kama watu walimfuata mzuri na wanapima kusoma Biblia na kufata historia, yeye alionesha kama Kaini na Abeli mwanzo ya mzozo ilikuwa ni ile ufugaji na ulimaji. Sasa ninataka kuwakumbusha, yeye ndugu yetu Malike anauliza juu ya mavi ya ngombe, wanawatoza ushuru kidogo mbele ya kuzola mavi ya ngombe. Ninawazia ndio swali. Mwenye anapanaka ile ushuru ni kutokujielewa. Ngombe, majani, udongo na vyenye viko chini ya udongo vyote ni vya serikali. Ile franga weye mlimai unalipaka pale kuma trupo. Eske tunaweza kwenda ku groupement tutapata ile kitansi ya ile mavi ya ngombe kama inaingiaka mu kitunga ya groupement? Ule mwenyeko nalipisha ile mavi ya ngombe ni mwizi. Mimi ninarudilia, mwanalipisha mavi ya ngombe ni mwizi na nabaiva jua kutokujua sheria na haki yenyu. Sagisi unaendelea kuonesha. Na siye leo tukivambia kila kwenye ngombe inakula mayani, bailipe juu ikuye nyamba vyenye baliuza na siye tukakuyeuza ile mbolea. Hawasiki kama ni ile mzozo ya Kaini na Abeli, mlimai na mfugaji. Pale kupata dawa ya pale, tunaweza kuambia wakuu viongozi waende waambie wale wakuu wa wafugaji wajirudie yako na waelewe ile mavi ya ngombe inatokaka wapi. Na kama haiko vile, batugabulie mipaka. Ngombe kwa zitakuwa na chungia zisikule mayani kwenye mulimai analimaka. Juu hapa tunadanganyikaka ni wakati tu ya mvula njo ngombe naendaka kila fasi. Lakini wakati ya masika ngombe zote zinakuwa ni mu mashamba yetu. Ndio kwa zinakuwa na profite mama yani. Sasa ushaharibisha kwanza shambangu. Ile ngombe kukanyaga mshamba inakuwa na isindiria mubaya. Inaponda majani yote yenye ngifunika shamba. Kesho nikuye pata ile mbolea. Sasa mimi nataka enda rekipere ile mbolea kwenye uliveva. Wewe niambie nikuzia hayo. Pardon. Wakuu viongozi wanapaswa kuita wale wafugaji na walimaji, wanafanya kikao kuoneshana kama
Iweye mfugai kulipisha hivi haiko kweli. Juu mulimai njoo kuna kupatia ile mayani. Hatuko Burundi. Burundi njoo nakutanaka mtu anafuga ngombe 5. Zile ngombe 5 kwenye iko anaenda uza mayani, anaziletea pale kukamba. Kama utaenda kamata na weye ile mbolea kwake, jua aliuza mayani. Na weye anapashwa kulipisha kidogo. Ni mchango naye kwenye ataenda uza tena vingine vitakupatia ile mbolea. Lakini weye mbolea iko natoka mu mashamba yetu, inatoka fasi kwenye wakuu viongozi wanamiliki, weye kimabavu unauzisha. Eske mfugaji, na kurudishia tena swali, muko na kese ya zile franga ze mnauzisha kamo ile mavi ya ngombe, na ile kese inasaidiaka nini kuleta? Merci. Mfugaji unijibi. Asante. Nawaza tunazungumuza ajili ya mzozo kati ya mlimaji na mfugaji. Hatuzungumuzi ajili ya ununuzi wa mbolea kwenye viraro. Asante, na tunaendelea na kipindi chetu, na kwa muda huu tutaenda kusikiliza maengagement ambazo tutaenda kukamata kwa waalikwa ambao tumeenda kualika kwa siku ya leo katika kipindi hiki, kwa sababu tunakuwa tukiendelea kufika kwa mwisho wa kipindi chetu, ila tunaona tunakuwa na mama mmoja ambaye alikuwa anasema iko na swali. Mimi naitwa kwa jina la Bukuru Dunia. Napenda niwaambie hivi. Mfugai ndio mwenye kosa. Mchungai ndio mwenye kosa, mwenye ngombe hana kosa. Ingikuwa mufikie kwanza bale benye bako na mangombe. Munafanyiza saa vile renyo. Banaitisha bale bachungai yabo juu ya kuhusu zile ngombe zabo. Nadhani habawezi kukaa banaenda banakulisha zile mashamba. Lakini mchungai huku naenda kukutanisha, anashimama pembeni ya shamba, anakulisha ile shamba ya mtu. Hakuna cha kunishangaza. Siku moja niliona niko natoka Kahanda, niko na kitunga mihogo, nikakamata mihogo ya butamu nikatia yule ya kitunga. Ule mchungai alikuya akanilomba muhogo. Mimi nilianza mwambililia, nikasema mimi siwezi kukupatia muhogo na bule waharibifu wenyu bwenye mko mnaenda mnachunga mshamba, mnakulisha shamba, mnakuwa saa vile watu wenye hamuna tumbu ya kukula. Sasa tunabasi sana muitishe bale benye ngombe baikalishe bale bachungai yabo fasi moya, babambie juu ya kwenda banakulisha zile shamba. Juu bakifanyiza renyo mara pili mara ngapi vile, bako banamwambia ule mchungai siku yenye anakulisha ile shamba ya watu, manake ile yenye bangi mulipaga inaendea kwa ile shamba ya mtu. Asante. Tunashukuru mama kwa maoni yako, na tutaenda sasa kusikia maengagement za waalikwa wetu ambao tunakuwa nao kwa siku ya leo, na tutaanza kwake mkuu kiongozi wa groupement ya Luberizi ambaye atatuambia ni hatua gani ya kwanza ambayo watafanya kwa juma zijazo au kwa siku zijazo ili kusaidia mlimaji na mfugaji, na ile itakuwa ni maengagement zenye labda mtakamata, na kwa mwisho ikiwezekana labda kunaweza kuwa kamati ambayo itaendelea na uchunguzi wa maengagement zenye tutakamata. Ninyi wakuu viongozi, hatua gani za kwanza au za muhimu zenye mnatarajia kufanya ili kusaidia mlimaji na mfugaji? Ndio, tunashukuru kwa kuendelea kutupa kauli kuzungumzia watu juu ya mzozo wa mlimaji na mfugaji. Benye sisi tutasensibilize grupe zote mbili. Ngambo zote mbili tutawaitisha na kuikalisha, tuambie lile na lile tunaona la kuishi pamoja kwa amani na kwa upendo. Hiyo ndio tutafanya. Juu watu kama hawapendani hawezi kuishi pamoja. Ile ndio tutabasensibilize, na kila mmoja atatuambia naye maonyo yake, na tutamwambia aitike yale yenye tutamwambia mpangilio kusudi waishi na mwenzake kwa amani. Asante. Ndio, upande wako notable, sijui nini yenye mnawazia kufanya ili kusaidia hizi pande mbili kutokuwa na mzozo? Sawa, nashukuru kwa kunirudishia kauli. Kama vile mheshimiwa chef de groupement anaweza kusema, kikubwa ni hiyo kuhimiza tu, kuwahimiza na kuendelea kuwafanyisha mazungumzo
ya kila mara kuitisha wale walimaji na wafugaji, kuwaonesha umuhimu wa hivyo vitu mbili, sababu wote ni wamoja, na pakuwe wenda pataweza kuwa nia yenye wafugaji wataweza leta na walimaji mawazo yao tunayatia fasi moja, inatusaidia, lakini tutaendelea kuongea nao pamoja ili amani patikane kati ya wote wawili. Merci. Asante. Ninyi walimaji, sijui makubaliano gani ambayo mnawaza kufanya ili kupunguza hasira kati yenu na wafugaji? Si tunaona mfugaji abakie ngambo yake na waweke ile mipaka ya fasi ya mchungai kwenye atakuwa anachungia, kusudi si wote tuheshimiane. Ndio, upande wako mfugaji, sijui ni engagement gani zenye mtaenda kukamata? Mimi kama mfugaji, kwa upande wangu mimi ninalomba maongezi, watu kuongea, kuikala pamoja, kupendana, kwa sababu sisi wote ni wamoja. Mlimaji ni yeye mkubwa wa mfugaji. Ndio kenye kinatumana mimi nasema nakubali kauli ya wakuu viongozi ya kusema kama watatuhimiza tuikale tuongee ili tupange mpangilio ya mzuri. Asante, mimi nakubali. Asante. Ninyi kwa presidenti wa vijana, tungependa kujua mpango gani mnawaza kufanya ili kusaidia mzozo kati ya mlimaji na mfugaji? Sawa. Mbele mimi nitatoa kwanza pendekezo yangu. Ninawazia faze ya pili, wakati muliweza kupatia wakuu viongozi, wafugaji, walimaji neno, hamukushirikisha tena wa vijana. Na nilikuwa na neno ya kuonesha. Acha kwanza nitangulize na njo nitatoa pendekezo yangu wala engagement yangu. Ilikuwa kuonesha wenye ngombe, wafugaji wanakuwaka na nia mbaya, banapendaka kukamata batu wenye hawana matirite kuwapatia ngombe bachunge, juu ya kukwepa kubalipa. Na mchungaji ukipenda kumkwepa kumulipa, unamwambia tu utakuwa na kamulisha, atatafuta maziwa kwa nguvu. Na njoo ile yenye naletaka kwenda na kulisha mashamba. Ukifanya sondage mujuma ya mchungaji inakuwa juma yake ya kukamulisha, utasikia probleme za mingi za divagation. Anapenda ngombe zishive, akuye kamula maziwa ya mingi. Sasa ile problem depuis zamani sietu kungaliki wadogo, benye ngombe ba mingi balikuwa na shikilia, wachungaji wewasha kuo wa makamo, wewasha pima kusikia jembe gisi inakuwa na luma mumikono, ndio balikuwa na pewa kazi ya kuchunga. Lakini leo inaanzaka kuwa tu anaenda leta kama ni mtu mwenye atatoa Burundi, wala ni mtu mwenye atatoa ingine sehemu mwenye haiko mukaaji wa ile entite, njoo anakuya sukumia ngombe. Na ule hata kuwa na huruma na mashamba. Yeye anajua leo nikikamulisha kama ninaeneza mwezi, bakipenda banifukuze ndende ingine nafasi. Sasa pendekezo yangu kwanza, mie nilikuwa nalomba shirika yenye liandaa hii kikao ingishindikiza wakuu viongozi kuitisha kwanza wafugaji na wachungaji. Ni mwanzo ya sensibilisation kwao. Bana baonesha bugonjwa ya benye ngombe ni hii, bugonjwa ya bachungaji ni hii. Bana kuya fanya tena ingine kikao ya balimai na bachungaji.
Kikao ya tatu inakuwa ya balimai na bafugaji. Mule njo banakamata maengagement za mzuri. Juu hata tukamate tu maengagement pako bebataporomoka. Biblia natuambia Kaini na Abeli waliuanaka juu ya umwa sadaka, mwingine byenye anatoa habifiki. Na njo kwenye roho mbaya ya bachungaji litokeaka. Leo hata mubapatie makopa boy habataona kama pako ke munabafanyizia boy batahesabia tu ngombe yabo. Njo maana bafadhili bebana sapoti hii maongezi yenye nafanyika, bangiendelea vile vile kuokipe na kushindikiza wale watu mpaka kwenye batapata elimu kidogo. Na nyuma ya pale wanaenda kwenye viongozi wakuu. Wanaweza kuteremuka territoire wanaenda mpaka ku province kuomba sheria za kupiga ni mfugai mwenye anakeuka haki ze walipatana, ni mulimai mwenye anaviole vyenye walipatana. Saba takuya msomea ile masheria. Juu leo kama habikamatikaki, mfugai anauzishaka ngombe anakimbia kwa komanda wa la polisi. Bwana kidogo hii mimi sioni biendalipa ule mtu. Wewe mwenye shamba ukifika pale banaanza kukuambia ngutulikuwa naona saa security yako iko mubaya. Uangalie tu gisi mtamaliza na huyo atako nyumba. Na ndio maana balimai haviendeki. Yenye ninalomba tu ni kubashindikiza, baba elimisha kila mtu ajue mipaka na haki yake, ile naweza kuleta dawa. Asante. Ndio tunashukuru, na kabla ya kufikia mwisho labda kiongozi mkuu chef de groupement, kwa haya yote ambayo tumeenda kuzungumza kwa mada hii, kauli yako ya mwisho ni gani? Ndio. Kauli yangu ya mwisho ni kushukuru mradi ambao umeleta hii mazungumzo, kuelimisha watu na kufundisha watu nini wanapaswa kufanya kusudi waishi pamoja. Mimi kwa ngambo yangu ninawasihi isiwe leo tu naishia hapo, hapana. Mutaendelea kuhimiza watu, nikiunga mkono kauli ya president wa vijana ya kwamba kwa kuwafundisha wale, kwa kuwasasibilize sisi, tungependa tutembee na nyinyi pamoja, tuungane mkono kwa mkono, ndio mtayua na nyie nini mtaenda fanya muraporo zenu. Maana kunako sheria inalobaki ni hukumu. Kwenye kuwa sheria ni malipizi. Pasipo sheria hakuna hukumu. Ni hivyo tunawasihi, tutatembea na nyie, tuko tayari. Ikiwa mtatuita, ikiwa mtatuambia sisi tuwaite, tuko tayari kuwaita kwa kuwasasibilize walimai na wafugai pamoja na wale wachungaji. Mama alisema neno nzuri zaidi, akasema ya kwamba wenye kuharibisha zaidi ni wachungaji. Sababu gani wachungaji wanaharibisha? Sababu wachungaji hawalipwi tena kitu walikuwa wanalipa mbele. Mchungaji kama ingechunga ngombe mbele, malipo yake ni ngombe. Na siku anaharibisha mashamba, patro wake anakuwa nakata kwa zile faranga ile malipo ile ngombe atampa. Lakini kwa leo hawalipi ngombe, banawaambia tu mkamule maziwa ndio mshahara yenu. Sasa anategemea kama maziwa ndio mshahara, ni lazima atafute maziwa ya mingi kusudi mshahara wake uonekane wa kawaida. Na maziwa ataipata njia gani? Ni lazima haribishe mashamba ndio ngombe zende zikamiliwe. Sasa mtatuunga mkono, tutembee na nyinyi, tuambie wafugai kama ingewezekana walipe wachungaji sawa gisi walikuwa wanalipa mbele. Hapo ndio inaweza kutusaidia kupunguza hii divagation ya kila siku na kila wakati. Asante. Ndio tunashukuru chef de groupement kwa kauli hiyo, na hapo ndipo tunakuwa tukifikia mwisho wa kipindi hiki ambacho kwa siku ya leo tulizungumzia mada inayosema mzozo ya walimaji na wafugaji ndani ya groupement ya Luberizi, na ni nani ambaye anafaidika udongo, na kazi ya wakuu viongozi katika kutetea haki ya kila umoja na kutafuta amani ya kudumu.
Kwa kipindi hiki tulikuwa tumemwalika chef de groupement Amani, chef de groupement Lameke Bazire. Tunasema asante kwa pamoja nasi katika kipindi hiki baba. Tumemwalika pia mwakilishi wa walimaji Adela Badetwa, ambaye tunasema asante kwa kushiriki katika kipindi chetu. Tumemwalika pia mwakilishi wa wafugaji Bwana Kijemba, naye tunasema pia asante. Tulikuwa naye notable wake na pamoja na presidenti wa vijana katika groupement ya Luberizi. Wote tunawashukuru pia kwa wale ambao wametusikiliza na kututega sikio tangu mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Mimi naitwa Mashauri na Muha Daniel, ambaye nilikuwa kunako utangazaji wa kipindi hiki. Kwa heri ya kuonana.